Jab-jabay tu sa kadam-daman na makajina na sulibat. Sa katutso kadam-daman na orija supuy na kaino at samas. Imazay to si changit-changit senay. Imazay to sangasan na kayan. Imazay to itakaran patudu sa puru katudu sa karan. 耶利米哀歌1章1节到22节。Azwa katuruan sausaw inalan katay sangas. Tutsu inyanga ka mapida sausaw izwa. Azwa na pinaalay katay sangas maro babaya na nga pinasayan nwa skel toa sa puluan. Azwa na skel nwa namasang vuru-vurung toa kuda-kudara inalan katay sangas na masan sampuka sa sekaulan anga timaju tutsu. Maro minaunaw pa nga timaju toa ruse toa siaw-aw nga puraket toa vengi. Nekano ka macidil noa mantes semasa tutsu. Azwa marka dava ni maju katay sangas sipabuli ti maju saka masang alanga ni maju mapulat. Sabtaya semau toa inalan saka masang sambuka sa sekaulan nga sepasa yuda sausaw. Pai na semarimisi marawas setia maju na selalia ka nga itoa malian no sausawan. Nekano na masan niya maju kajunangan. Kumali nekaanga no sazuan na mavirat niya maju toa marka ala paringul. Ajaran na sisansiyong na semi na pulu anga arabas. Ayatwa nekaanga no sausaw wayway ka semazwa aparisi. Babayabayan raro senayan itu uma na semasa amina nga tarimuzaw parkalay uta amina nga misik paling sasab nekaanga no pasachike-chike manasika na tema rimuzaw nga no isyong pai jajasen nga no ala timaju saka mawana nga makirai toa kemudamu nga marka alak ni maju. Jamen sa sepeluti no ala pasa saja rabas. Aicu mana sim pasarapai no semas jaya maju. Masa pasariu-sariu ni maju liau rabas. Ki aung kina ngwa noa iyuri salim. Kina ngwa noa iyuri salim. Maro mili-milingan nga marka larengan maro benang anga ini anga ka makaya jemabas toa sulan. Toa rulayang toa sika bira-birad toa malu alup sausaw. Ai kinangwa ka si choya no iyuri salim. Saka namay tutso nga na mara cemer-cemer. La nekano makaya paselin taya maju. Kemasitwa rima no ala. Pai san ngeri-ngeri anga na semalikayan no marka na rimivu taya maju. Kinangwa rigu no iyuri salim. Nekaanga penulat na marivuna yanga paulit. Sang kuku-kukuin ti maju no ti manga. Inyanga ka temuruk kipapatsung to ti manga. Aminanga misik sakamaya ayatwa paramu ilang no iyuri salim. Masa maban nazwa na reminiku pasari sariu. Ila-ilang penulat akung ni maju. Lakwa ini ka na mavarong ti maju to pitay beli-beli. Na reminiku rawa sa
kinauripan ni maju saka nekanu makaya semasa. Sinan taparut ti maju nua marka ala. Manasika ki au nganga ti maju toa ka sarimisimen nua cemas. Kini toayang ni maju cempelut nua ala apenolat. Patutsung ti maju ka cuma uma dia maju itua uma na cemas. Mabana sika ili nua cemas tua cumaen nua malian nua cau-cauan. Misasik sa kipakikim tua kanen sema tu na zonga marka ta ala-alan. Si pavriang marka kini tuayan. Sa vriang tua rami tua sivaran nia maju valu tanan paramu. Cemas patsunu saku sina rimisiman ayaya ki aung marka ta ala-alan mapolat. Nu izua marka semaribat cau-cau. Kipa usian ni maju. Pai patsunu saku kina kemuda-mudan tusu. Nikanan nu cau-cau na maya tanuakan na serapai maya tusu. Aicu sini kina mali paserapai na cemas tanuakan. Paleteku ti maju tua sapu kemasi karbarban sa lamai ku seural. Pudingayan akan tuaku sika tanian. Si berisakan ni maju. Manaku si au kipaura puraket tu adau. Kisah susuan naku pinasariban ni maju. Sa susuya paru zanga tanuakan penolat. Ini kakena minasi pauri tua kina sa jerungan. Sini patavra kangaken nua cemas tua marka ala. Nekanu ku picur ki etsev. Sikapu diri nua cemas marka ku sivitai mapolat. Si sekaul tua turuvu sividai. Sa eci marka ku pinili rakas sividai. Maru puduanga jaka-jaka-jakan nua cemas aku sikata alam. Ini ka kena masuk au. Ini ka metatad aku rusa tua patara aicu. Nekanu makaya semasa tanuakan. Nuka nu remumu papu pisu tanuakan. Neka anganu nema-nema nua markaku sikata alan. Ayatua taparu tanga mentua ala. Demua paken tuaku rima kipas li. Takwa nekanu pukawi ameling tanuakan. Sijauh laken nua semasa kemasi tu nazonga tu amarka ala sake pate ringuli sina nakuyang-kuyanga ken nia maju. Lakwa cemas na mapapamamau si papa penepenitan. Ayatua ini kakena na pasusu tua pazazeka teni maju. Saka randau na ala-alanga pasunu aku siserapai. Markaku maacubung ala-alai babaya-bayan. Sempelu tanga mapolat. Ka kielingaken tua markaku ari. Nekanu amelin tanuaken. Ka kipakim
tua rami tua sika mapatiakan nua nasi na matsaya nga maraka parkalay katua rerengan nua taala-alan i demaradaran i inalan. Cemas patsunu aku mabarungan katua kipaura nu aku babak. Uri mapedi saku avuvung masaku tari muzaban tuaku pasariu-sariu. Ai sasau izwa amci ai tuma izwa macai. Kirandai saku aung nekanu makaya sema danuaken. Nekanu makaya semasa danuaken. Marwareva markaku ala tuasu pasarapai danuaken. Ula na madalu ngazwa su siniki etses adaw. Ula na serapai uta markaku ala namaya tuaku si serapai. Ula su kiriwani tua nakuyan nia maju. Patavungu tia maju namaya tuasu patavung tuaku pinasariban. Emau ngaken tuaku si serapai saka paramu aravat saituan nuaku warung aicu kai nua cemas. Satu su asinan apurua kai imazai tua tirua karan patu sepaca karan. Savtai ya semau tua inalan saka namasan sambuka sa sekolah nanga sepasa yuda cau-cau. Pai na semari misim ravas tia maju. Na selalia kanga itua malianu cau-cauan. Nekanu namasan nia maju kajunangan. Kumali nekanganu sazuana mabirat nia maju tua marka ala i paringut. Ajaran na sisa siung na semina pulu nga arabat. Ayatuan nekanganu cau-cawa vai-vai ka semazwa aparisi babaya-bayam raru senayan. Itu uma nua cemas. Aminanga tari muzau. Parkalai uta aminanga minsik. Paling sasawal nekanganu patsacikir manasika na temari muzau wanga nua siung. Aicu imazai tua Yerimi aike 1章3到4节asini pasmarau tua sinan na apuru tu cuata sinupu kainua ta cemas. Satu cua kajaman-jaman asini pupatarvan 纪念犹大王国被掳，纪念犹大王国被掳。Kipaana tua kinauripan nua imaza Yuda inalan。1970年代，台湾基督长老教会发表了3个关于台湾福祉的宣言。1971年，台湾基督长老教会对国事的声明与建议。1975年，我们的呼吁。1977年，人权宣言，揭示上帝重视人权，呼吁国际社会和政府尊重台湾人自觉与民主改革的心智。圣经具有启示性，其信息针对个人、教会与国家。圣经中关于上帝与以色列选民的互动，提醒我们应当避免重蹈得罪上帝的覆辙，并要及时把握上帝给予的真理教导与救恩。国家机器的奸权、滥权与残忍，对人类和一切受造物的杀伤力非同小可。因此，教会应关心国家能否遵行上帝的旨意，并为此代祷，
期盼台湾能成为合上帝心意的国度。Sina tu soka zaman-zaman sini palarai pa samarau ta nutin tua na kwenu katina ki papori ngau tua mana sini pa samaramarau katai sanga sa chinalibatan ara rupa sarivan nikai kana ki parain tua ta kama tamas sakatutu sini pakin menemeta nutin 先知揭露耶路撒冷败亡的原因，我从中得到什么教训？Sina tu soka zaman-zaman aruta kigalui na kinumnam latina na gemalo kinumnam ayakana pasamarau kainuri 公义的上帝帮助我谦卑聆听先知的声音，把握圣经的真理，以免我犯罪，远离了你。奉主的名祷告，阿们。Mali tu soka zaman-zaman na makatina na gemalu kilarai tua kainua ta semas saka na makayangati na pulingalingau ta kemelang ta maralai tua sini pa semarau tua sini pa dadeka tenua ta kama semas la ta pina ene sa ta pa susuin laikatina na sasaja tua ta kama semas ayakana papupicu ratisu na tiakem saka mali saka nu panama kenu ijua ini kama dungwa aku sinupuan tua kina tsarisanan lamunana pazikatanga sanu supuya mumala kilarai ayakana pasamarau saka mali salatinana suliva tu suat yakin edawan taja 平安